Mare. To je to, ne? Može. A smo lani. Ok. Hvala. Dober večer, spoštovani in spoštovane, dober večer. Ultramaratonski pozdrav, kajpak, koliko vas je veliko število ste se zbrali, dobrodošli na zadnjem letošnjem pogovornem večeru pod pokroviteljstvom in organizacijo 112 stranskega 12-urnega teka, na katerem verjamem ste vsi bili tako ali drugače letos junija, drugo leto spet povabljeni. Tole gre namreč tudi v živo, ja, na Facebooku. To je tisti, ki ste doma, pa ste se zdaj le priključili, pa se še boste pozdravljeni. Tudi vi, če boste napisali še komentar vprašanje, Klemen to spremlja, pa bo potem povedal vprašanje, pač tudi po mikrofonu zadal našim trem gostom, preden seveda jih predstavim, na katerite se že ogrevamo, ja. S čim se ogrevamo, lahko vidite tudi tisti, ki nimate očal. Danes je Klemen pripravil posebno presenečenje za tole obizje piva, ki jih uživamo. Imajo vsaka svojo slikco, ja, jaz sem dobil šlagerja, ja, svojo sliko, tako da sem prav vesel. Veronika ima svoje pivo, pa Dragan Jankovič tudi, kar tri. Zakaj ima Luka samo enega, lahko ugibate? Ja, še sve to spiti. Ampak ja, to pivo je izvrstno, hvala Klemen, za ogrevanje je bilo izvrstno. A začnemo. Malo zamujamo, ampak prave stvari se malo počaka. Današnji pogovorni večer ima naslov Od Tajvana do Albija. Kaj pomeni, boste sprot zvedeli. Z mano pa so trije eminentni goste, ki jih bom na hitro predstavil. Zdajle, tamle skrajno na moji desni je Primorec Luka Viletič. Ja. Aplavz. Najboljši Slovenec na Kraštu, že veste, pred kratkim je podaril slovenski državni rekord na 24 uri, ima tudi rekord na 12 uri na 100 mil. Na svetovnem prvenstvu je osvojil izvrstno 7. mesto, ja, in pretekel 265,322 km, bravo, Luka. V sredini, ja, eminenca hrvaškega teka na dolge proge, Dragan Jankovič Janko. Je predsednik in glavni akter atletskega kluba Sljeme, to je Zagreba, to veste, organizator številnih tekaških prireditev, tudi pač selektor hrvaške reprezentance v ultratekih. V tekaških krogih je prisoten od 80 let. In dan lahko rečemo, da je najzaslužnejši za vse uspehe in kolajne, ki jih je zbrana vrsta Hrvaške doslej dosegla. In na moji desni tule predstavnica nežnega spola, čeprav na tekaških stezah ni tako nežna, Veronika Jurišič. Tudi puca. S tekom se je začela ukvarjati že v študentskih letih in je danes eno najbolj prepoznavnih imen hrvaške ultrascene. Poznana je tudi po tem, da v enem mesecu preteče več kilometrov kot povprečni rekreativec v celem letu. Tudi v tem, kaj je povedala hrvaška reprezentantka, dobitnica številnih medalj doma v Evropi in širše. Naši trije gostje, naj se pogovorni večer začne, ampak najprej preden začnemo zastavljati vprašanja, moramo omeniti prireditev, ki je zaslužena, da smo tukaj. To je slovenski 12-urni tek, ki je letos pridobil, to vidite lahko gor, na tem displeju, zlato značko Mednarodne ultramaratonske zveze. Zato ste zaslužena Maja Rigač in Klemen Poštar. Pa seveda tudi vsi podporniki, sponzorji in ostali, na koncu jih bomo še omenili. Ja, večkrat bom omenil ta slovenski 12-urni tek, nosim tudi polover, z tega teka 2.6.2024, zapišite si vaše koledarčke, ampak če danes pogovorni večer, pa če naredimo zdaj bolj sproščene, kot je december,
bi tudi vas povabil k pogovarjanju, seveda. Ja? Tukaj imam sicer samo 2 kapri, kot bom kasneje pozval, zelo pokazal, lahko dobil. Če imamo kakšno vprašanje tudi med pogovorom, tega govora, ne bomo razvijali tudi predaleč, predolgo, tukaj dvigate rokco, tudi če vprašanje ne bo, najbolj zahtevno je lahko kapa vaša. Ampak dajmo se najprej ogreti, kapce so lepe, jaz bom odgovoril kar sam sebi na kakšno vprašanje, da si jo dobil, tam leži malo zducana. Na mizah, tu ste že vse snirali, da može voljo sebe klobase. Klobase, ki jih je prispevala nihče drug kot naših najvidnejših ultramaratonov, ki sedi za mne v kotu, Špela Šaus Pomaki. Ona prihaja iz pizzerije Šaus, ki je kot nalašč na progi Slovenskega 12-urnega tetra. Letos ga je odtekla, ker je rekla, ne morem cel dan klobas gledati, pa rezati, pa gledati, kako mizuri laufajo, bom je let jaz laufala in je šla se pomeriti na tole progo, odlično odtekla, da s tem leto spet prideš, ne? Gotov je. To pomeni, da pride, bo nas prekovala najvišja mesta, bravo, Špela, hvala za klobase, bom kakšno progo, če bo pomeni stava. Seveda pa zraven še čisto me zastevačno, pa Neža malo le, moram je omeniti, Neža Pomaki. Kdo je na ultra sceni v Sloveniji izpište, kaj ko še leta, ali pa 10 ali pa 15 pol let bo je Neža malo le, tudi državna rekorderka, ultratekih in še vedno zelo aktivna. Zmerite vidim na cesti, jutri polne zvečer nora sveta. Upam, da prideš na slovenski 12-urni tek, kot se je rekel. Dragi gostje, da ne boste razpali tule. Kaj če bi se vprašal? Ne, prvo bom dal malo mikrofon. A to dela, Robi? A je to že on? Že. Dragan, Janko. Ok? Ti si prvi. Janko. Ajde. Da ne pričam samo ja. Predstavi se sam na svoj način. Očar je gitarista koji je upravo raspustio svoj band. Tako da sam potražio za jednom drugim bandom. Ko je najbolj znani šlager tvojeg benda? Nothing Else Matters. Nothing Else Matters, to bomo plesali kasneje. Hvala Janko, Veronika, izvoli isto pitanje, oni se predstaviti. Jaz sem tekačica. To je moja osnovna karakteristika. Čak i ne volim govoriti sebe da sam ultramaratonka, zato što je to samo jedna od disciplina koja pretpostavlja da trčiš trke, a ja trčim jako puno trka, ali da i sve trke na svijetu nestane, vjerojatno nikad neću prestati trčati, dakle to je moja slatka ovisnost i to je moj način života, pa eto. Kako lepo povedano, hvala se ja. Ljubka Veletič, izvolite, gospod Veletič, kaj pa vi povedali vse? Ogromno tečem. To je verjetno stvar, ker me najbolj... Po čemu me najbolj poznajo? V nekim 3 zjutraj tečem. Ogromno tečeš, praviš. Koliko si danes pretekel? 29. To je tvoja standardna kilometraža, kilometrina. To je osnovna merska enota, ja. 29 je osnovna merska enota. Za manj se škoda probleš. Kar zapište si 29 je osnovna merska enota. Za ultramaratonca letos ti nekaj ne gre, boš presegel 10.000 kilometrov? Ja, zagotovo. Da si na 9.900 šele, to ni ga. Ja, pa še 10 dni. Ja, 29, ja. Ko bo? 10 bo, 11 ne bo, 10. 11 letos ne bo, tudi 12 ne bo, ker je že bilo 10.000 kilometrov. Ne dvigne roko iz publike vsak, ki ima že letos 10.000. 5.000? Še znamo to ne? Kaj pa 5.000, sam tako. Ja, jaz imam. Špela ima 5, aplauz za Špela, evo, končno,
se dorajo tekači, pa ne boste razumeli, o čem se pogovarjamo. Keca, pa si sproščen, tako da moj neslani humor slodi pač tudi v ta večer. Dragane, Jakov, koliko maratona si iztrčal? Maratona 112. Vjerojatno će tu i stati, ne vjerujem da će to otići dalje. A polumaratona nekih 300 i nešto, ukupno trka 1650, 36 godina trčanja i negdje oko 155.000 km. 36 godina. Ali to je ništa jer je Veronika prije 2 mjeseca proslavila 200.000 km, a 20 godina je mlađa od mene. Tako da idemo dalje po broju kilometara i trka Veronika. Ja mislim da u Hrvatskoj sigurno znam da niko nema veći broj trka, ima ih oni koji su se specijalizirali na maratone pa su trčali više maratona, ali ja sam trčao stvarno svašta, i polumaraton, i maraton, i krilove, i plivačke maratone, i biciklističke maratone, i orijentacijske trke, kroseve, sve što je dolazilo na vrijeme, tako da svega imam puno, a ničeg nemam ekstremno puno. Mislim da je 112 maratona u 36 godina, znači u prosjeku to je neki 3,5 maratona godišnje, to nije nešto puno. Pa to je dobro, a koliko ultra si istrčao? 4. Samo 4? Da. Pa ti nije... Ne, ja sam očaran ultraš, skoro gori ultraš nego gitarista. Ali upravo u tome leži, ja isto mislim da su svi dobri treneri, upravo oni koji su očeni kao sportaši bili u svojim sportovima. Ima primjera koliko hoćeš, ali svi ovi koji su bili vrhunski, oni ne znaju u biti šta je sve potrebno i ne znaju cijeniti ono. Ja sam oduševljen ultrašima i zato sam dobar ultraški trener i motivator i tako dalje. A da sam bio dobar, meni bi sve to bilo onako bez veze. Onda, Veronika, ti nećeš biti trenerka i selektorica kad prestaniš? Prvo, nisam sigurna da ću ikad prestati, ali da, ja volim biti, mi smo imali školu trčanja i imamo ju i sada i ja sam voljela raditi sa novim trkačima jer jako volim prolaziti s ljudima taj njihov prvu zaradu trčanjem. Znači onaj prvi trenutak kad netko ko je odrasla osoba, kad prvi put napravi krug oko 2 mosta, a to je 5 km i onda je to najvažnija stvar. Znači volim proživljavati taj prvu trku sa nekim drugim. Ali u pravilu ja sam svoj život vodim tako da imam paralelno i civilni život, znači normalni posao u kojem ljudi čak nisu niti impresionirani nekakvim mojim trčanjem, možda se već navikli da ja trčeći dolazim na posao, da trčeći odlazim, to je nekakva moje čudaštvo i oni se vrlo rijetko uopće i bave s tim šta znači otrčati 200.000 km u životu, šta znači imati 150 maratona u životu, ne znam, ali njima, ova luda Veca je takva, ona to radi. I meni je čak i drago što postoje dva paralelna života, da to nije moja profesija i da to nikad nije postao moj posao, nego da je to moja velika ljubav i moj smisao života, a s nečim drugim zarađujem za život, ne? Šta bi rekla, Veronika, ljubav do trčanja, a šta je ona ovisnost od trčanja, ali obsesija od trčanja? Šta reći? Koja tu je razlika? Može su neke razlike tu, ali je sve jedno. Mislim da se to sve isprepliče jedno sa drugim. Ja zaista od kada sam počela trčati, ja sam karakteristična po tome da zaista nisam imala pauze. Ja nemam slobodan dan od trčanja i nemam potrebu za njim. Što ne znači da ja nemam jače i ja vrlo sustavno treniram. Ja radim i dionice i tempa i imam neke pikove u godini kad se pripremamo za neke trke.
Ali onaj period kad se ja odmaram, ja se i odmaram trčeći. Ja uvijek mislim da možeš otići na lagani trening i još uvijek odraditi taj trening dan. Zašto? Zato što meni dan nije potpun bez trčanja i ja zaista u njemu uživam. Ja u trčanju i čitam knjige, jer sam se navukla na te audiobukove, slušam muziku, otkrivam prirodu u novim gradovima. Meni je trčanje način na koji ću ja upoznat grad i mislim da nema boljeg turizma od toga da ti dođeš u novi grad i prođeš ga trčeći, da ga nikad ne možeš tako dobro doživjeti. Znači, trčanje je nešto što se ispreplalo u sve moje. Ja kad trebam kupiti komad namještaja, onda otrčim do Ikee, pa ga kupim, pa ga pošaljem udarom. Znači, ja sam nekako svoj život stvorila da je meni potpuno prirodno, da apsolutno sve što je dio života obavljam trčeći. I to je za mene i ljubav i ovisnost sigurno. Imam tu sreću da nisam imala velikih ozljeda, ja zapravo sam svoje jedine prave ozljede imala u onom samom početničkom periodu kada sam trčala i najmanje nego što trčim, nego ikad. Znači kad sam bila sam čisti početnik, tada sam imala 2 ozbiljnije ozljede. Od tada, dakle, ta velika masa kilometara, koja je vrlo često i vrlo lagana, meni nije ozljeđivala i ja zapravo nikad nisam došla u tu situaciju da vidim negativnu stranu svoje ovisnosti. Jer činjenica je da kada ja ne mogu trčati, to bi vjerojatno bilo katastrofa i da ja ne znam kako bi riješila taj problem. Ja sam bila jednom u životu ozbiljno ozlijeđena, to je bilo prije više od 20 godina kad mi je imala sam test fakturu zdjelice i nisam smijala trčati 15 tjedana. Tih 15 tjedana sam ja išla svaki dan na bazene i radila sam full running. Dakle, opet disciplinirano nisam imala ni jedan dan pauze i zapravo sam i tamo trčala, sam u drugom mediju, bilo mi je ružno i palila su mi moje vanjski prostor, ali eto, taj period isto prošao bez nekakve drame, tako da ja nisam još uvijek stavila na test svoju ovisnost, ja se nadam da se to i neće dogoditi tako skoro. Držimo vesti, ja. Bravo. Hvala lepa. Luka, kako pa ti handlaš svojo odvisnost, svojo ljubezen, obsesijo do teka, recimo, ja? Ali pa takrat, ko ne moreš teč, kaj pa takrat ti narediš, če s kolesom voziš v Turin? Samo enkrat se mi zgodilo, se pravi, da 9 tednov nisem mogel teči, ker sem imel neke težave s kolenom in takrat sem pač delal 5-6 ur na kolesu v dnevni sobi. Da si fanatik, še vedno, ja. Tako da nimam težav. Z moje strani gre sigurno neka ljubezen teka, tako drugače se ne bi izbojal samo ob 3 zjutraj. Se strinjam z njo, jaz tečem vsak dan, drž sneg, kakoli je. To je stil življenja, to ni več trening. To je stil življenja. Ker jaz včasih tečem hitro, včasih tečem počasi, včasih sedim po 2 ure na kakšni bojni grajki in gre naprej. Pač končam svoj kilometre in grem domov, ker me za neko ljubezen. Jaz sem enkrat en mesec stajal za 3-5 pohodov teč, pa sem rekel tem ljubezen teka, pa je pa žena rekla, ko se bodo nad mene v 5 zjutraj zbujal vsak dan, ne, zaradi mene bom rekla, da je to ta prava ljubezen, tako da... Ženske znajo motivirati, ne? Ja, tako da se potem nehal to učiti. Ja, ne moš zbirati tudi ljubezni včasih, ja, da nekaj časa se mi ni dal. Ljubezen, ja, obsesija. Jaz sem, ta mesec sem rekel, ko mi Klemen, da je rekel, bomo naredili ta pogovorni večer, pa sem rekel, bom jaz zdaj vsak dan tekel do tega pogovornega večera, ne, teh 20 dni. Ja, jaz mi je 3-krat. Res, jaz mi je 3-krat, ampak jutri se pa vem. Pridem potem. Zikaj vrem. Pridemo potem. Ja, kuj zjutraj. Ja, da grem počas, ja mi ćemo pomeniti do konca. Prav, kakav je. Kibici. Luka, gremo k Tajvanu. Evo, gremo k Tajvanu. Veste, kaj je Tajvanu naslov tega pogovora, od Tajvana do Albija. Pred kratkim se je izvedlo in zgodilo svetovno prvenstvo za 24 ur v Tajpeju, na Tajvanu, ja, ki še ni samostojna država.
ampak organizirati pa znajo te dogodke in tam, kljub temu, da pogoji niso bili idealni, se je zgodilo nekaj izvrstnih rezultatov, med drugim smo dobili novi državni rekord. Ne čisto nepričakovano, prav seveda, no. Ne čisto nepričakovano, pa vendarle, Aleksandar Sorokin je napovedal, da bo naskakoval svetovni rekord pred moškimi 319 kilometrov, da bo šel na 321, na 200 mil, na koncu je ostal pri 301, kljub temu, da mu je 18 ur kazalo, da bi lahko svoj rekord, razmere pač niso dodelovali tega. Ženski svetovni rekord je padel, za par metrov je Japonka vzela rekord Camille Herron, pa padel je za nekaj 100 metrov, pa vendar slovenski državni rekord. Luka, je bila to tvoja perfektna dirka? Ne, jaz sem kronično nezadovoljen sam sabo, tako da sigurno ni bila perfektna tekma. Tak si, kot moja žena. Ko sem prišel čez cilj, sem bil zadovoljen še 50 minut, ampak zdaj sem vsak dan manj zadovoljen. Mislim, da to je normalno, ker drugače ne bi to poteklo, če bi bil zadovoljen z nekaj smo naredili. Tekma je bila... Jaz sem nezadovoljen s količino piva, majem se. Če povem po pravici, zdaj ko pomislim, tekma je bila brez drame, brez vsega. To pomeni, da ni bila perfektna, zdaj bi bilo še kaj postilke meste. Ampak, še vseeno, po dirki si dejal, napisal pravzaprav, da si vendar nezadovoljen, pa nisi zadovoljen, po dirki ponavadi ne, ampak si rekel, tokrat sem zadovoljen, nič ni šlo res narobe, taktično je bilo prav, užival sem, nisem imel večjih težav. Povej mi, daj ti malo piši skozi svoje oči, 7. mesto na svetovnem prvenstvu v takem konkurenci ni šala mala. Daj mi povej malo, evo, pa za našo, pa za publiko tam zunaj, še enkrat maham, sem na Facebooku, povejte, poklikajte na Messengeru, javite svojim prijateljem in prijateljcem, naj se priklopijo, pol urce bomo še tle, da ne bodo jutri gledali, lahko ne uživo. Če začnemo od začetka, preden smo šli v Tajvan, sem si želel biti med prvih 10. Ker sem si mislil, da je realno. Mislim, če pogledamo štartno listo, morda ni bilo tako grozno realno, ampak jaz sem se počel to. Če gremo potem, sem se štel v 10. mesto, bo treba teči v teh časih, ko je tek napredoval 270 km. Jaz sem bil 100% prepričan v to, da bo treba teči 270 km za biti na prvih 10. Ko smo prišli na Tajvan, 10 dni prej, smo šli pogledati progo in smo imeli to srečo, da je bilo vedno precej tiho, da je bilo vreme in sem jaz ugotovil, da verjetno 270 v tistih pogojih ne bo mogoče. V drugi strani tudi proga je bila na delih izredno oska, tako da je bilo ogromno nekega prehitevanja. In potem smo štartali s tem, da štartamo 270, da verjetno jih ne bomo dosegli, so pa to velika prvenstva, to se v bistvu teče na vrstitev. Na koncu mislim, da sami metri niso pomembni. Jaz do zadnje ure nisem niti približno vedel, ne kateri sem, ker smo se tako zmenili, ne koliko imam res metrov, zato ker Garmin je kazal, kar je kazal, mislim, kazal bistveno več, kot je bilo za res. In potem še le zadnjo uro sem videl, da če zdaj malo pospešim, če dam zdaj nekaj od sebe, bom teh 265 ujel. Sem je pa zdaj škoda, zdaj 23 ur krožiti in trpeti, da potem vsaj za par metrov ne izboljšam ta svoj rekord. Ni bi pa to cilj, ni bi to niti primarno, ko smo šli. Nekako smo na koncu to izvlekli in je bilo. Sama tekma je bila, kot pravim, brez drame. Jaz sem se odločil, da ne bom se obadal z drugimi, ker sem znam po temu, da se obadam z drugimi in potem namesto da tečemo 24 ur, tečemo samo 20 ur in zadnje 4 ure bolj ko ne, ko maček tako po zidu za golo preživetje. Ko Aleksandra, po tebi. Jaz sem že od zunaj. In sem v bistvu vse odvrtelo tako, kot bi se lahko človek želel. Zdaj, da sem zadovoljen, ko pomislim nazaj, sem verjetno med 6 in 12 uro zgubil kakšen meter, ker sem bil preveč previden. Nazaj ne morem, zdaj je, kar je. Ker na koncu, ko zaostaneš za 5. mestom, za manj kot 1 kilometer, za 6. mestom, za 8 metrov, si po sebi mislim, da mogoče bi pa lahko. Ni šlo. Bravo, Luka. Luka, če zrediti bo še vedno kar mračen. Leto pa pol je do Albija. Ja, boš pa takrat.
Si pa svetovni prvak v VMA. No, veste kaj je VMA? World Master Association, nekaj takega. Mi ne razmišljamo još o masterju. Ja, on je masterski svetovni prvak. Ja, veteranski. Ni za se hvaliti. Veteranski svetovni prvak. Mi se ljudi ne hvali. Danes me je poklical Mirko Vikič, predsednik Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija, pa dejal, ja, Slovenci smo osvojili veteransko svetovno prvenstvo, gleda, da boš to povedal. Pa sem rekel, a ga moram spravljati za dremo, ne, ampak Mirko, če ti tako praviš, ja. Hvala. Človek je star dobrih 37 povih. 39 letnega veterana, še vse lase pa dobema, ampak jih je nagonil, vse 50-letnike pelonca. Ampak to ni bilo... Kategorija je bila od 35 do 39, sem bil najstarejši. Ja, sem res, kakšni ljudje se hvalajo s tem ultramaratonom, ampak Luka Bravo, 265,322. Lepa, 270 naslednji šport. To si na pivu prebral vredno zdaj, ne? Ja, Ja. vse samo na več ali manj, več časa s tem preživim, pa s knjigami. Janko, bili ste najbrojnija ekipa v Tajvanu, 17 trkača, ja? Je. Kako je bilo, analiza? Najbrojniji je bil domaći. 18. Mi smo imali 17. Ovako, glede Luka je bio fenomenalan i put je pao i srpski rekord i hrvatski rekord. Svi su bili u 6-7 km svih trka. I sad zamislite, recimo, hipotetski, da je Tito još živ, ko bi bio prvak svijeta? Jugoslavija. Ja bih bio izbornik Jugoslavije. Omiljan Biljanić i nikome ne bi jebavao u Hrvatskoj da što nas vodi onaj Četnik Janković. Uglavnom, uvjeti su bili, neću reći katastrofa, jer na takvim trkama je uvijek za očekivati. Ako ono što je dobro preko dana nije dobro preko noći, ono što nije dobro preko dana, dobro je po noći i tako. Međutim, promjena svega što smo promijenili dolaskom tamo je uvjetovala puno očajnih rezultata, puno odustajanja. Ja ne znam da li ima natjecatelja koji nije povratio po 3-4 puta. I stvar je samo bila ko se u svemu tome uspio najbolje snaći. Mi smo imali, pa ne bih rekao sreću, ali mi smo se nekako najbolje snašli u svemu tome. Ko zna iz kojih razloga, se drugi nisu u neekipnom smislu i tim više veća vrijednost svih onih koji su stečali odlične rezultate između ostalog. I Luka, i Šulja, i Jadrijev, s tim da moram reći naš Jadrijev je bio 13 sa 51 godinom starosti i isto je trčao 259 km, koji još u razvoju hoće biti još bolji. Toliko o tome osvoji disciplini 24 sata. Što se tiče hrvatskog tima, mi smo očekivali manje, jer došli smo na prvenstvo kao negdje 13. 14. reprezentacija sa europskog prvenstva i teško je onda očekivati nekakav napredak na svjetskom, jer tamo dođe još Australija, Japan, Amerika, Kanada i tako druge zemlje, pa sam bio zadovoljan ako zadržimo tu neku poziciju. Međutim, na kraju ispalo da smo bili i u muškoj i u ženskoj konkurenciji 7. što je bilo iznad svih naših očekivanja. Naravno, u trci smo imali, koji svaki put uvijek ima, u svakoj trci imaš i pukovnika i pokojnika, mi smo imali ovog puta više pukovnika i stvarno smo bili dobre reprezentacije. Kad se zbroje kilometri muške i ženske ekipe, mi smo bili četvrta zemlja na prvenstvu, s tim da smo jedini od tih svih koji su imali, u tih 3 muška žene imali 4 debitante, koji nikad nisu trčali tu disciplinu. Znači, zabrani su reprezentaciju na osnovu svojih rezultata sa trka od 12 sati. Znači, nama je pol reprezentacije još nije nikad trčalo 24 i ja stvarno ne znam
kako se desilo da smo bili svemu tome najbolji prošli, a gotovo cijela postava kompletnog svjetskog prvenstva, svi su već imali po nekoliko trka od 24 sata, što je velika prednost u takvim trkama, u biti najveća prednost u trci na 24 sata, da ima što više trka od 24 sata, mnogo ne to te čini bolje. Janko, kako ti biraš reprezentaciju? Ti imaš mnogo trkača, kakvi su kriteriji šališ jedno svjetsko? Pa, zadnje 2 godine imamo nekakve kriterije koje sam postavio, s obzirom da nemamo bogat kalendar, nemamo uopće nijednu trku od 24 sata u Hrvatskoj i nisu oni skloni putovati sad negdje dalje, vodio sam i prošle godine u Veneciju, evo, išli su ove godine malo u Beograd i u Sarajevo i tu se već nešto pokazalo, ne? Ali radili smo kriterije na osnovu rezultata trke na 12 sati koje imamo i na osnovu backyard ultre, to je isto vrlo dobra disciplina jer kogod može kružiti 24 sata na ovaj ili onaj način sa pauzama ili ne, to znači da je potencijal jer u 24 sata moraš prespavati, to jest ne prespavati jednu noć, ne? I to je bitno. I pokazalo se dobar sistem. Mi smo sa backyard ultra povukli 4-5 trkača koji su se pokazali odlični. Sa 12 sati smo stvarno imali dobro bogatstvo, tu su nam cure sve su nam prešle preko 130 km, što je stvarno jedan odličan izgled. Imali smo 135 i 138, onda je bilo normalno da očekivati da će one bez problema prebaciti 200, a sad koliko preko 200 to nikad ne znaš. Uglavnom je to. Međutim, evo, mislim da ćemo iduće godine imati prvu, a možda i čak i 2 trke na 24 sata u Hrvatskoj. Sve se ovo jako lijepo primilo i kalendar, bogati kalendar takvih trka specifičnih na 24 sata će nam donijeti sigurno i dalji napredak, jer će prvo regrutirati neke nove trkače kojima će to možda biti zanimljivo, a nikad ne znam stvarno od njih ko može zasjeti. Mene su i na ovom prvenstvu iznenadili neki, a druga stvar je opet bitna da oni koji jesu dobri, koji su pokazali da jesu dobri, da mogu kroz te trke i dalje napredovati. Jer najbolji trening za trčanje na 24 sata je samo trka na 24 sata. Ti u treningu ne možeš tu situaciju posložiti. Prvi put kad se riga na treningu otići ćeš kući, ne? A u trci moraš proći to 1 put, 2 put, 3 put, 4 puta i to te čini jači i bolje. Lepo povedano. Hvala Janko. Zdaj razmišljam, koliko problemov ima slovenski selektor pri izbiri reprezentance, ja, če ima tudi take probleme. Imamo pa v Sloveniji tudi 24-urni tek, ki ga organizira Luka Vigetič v Kopru, ja, 5. aprila. Vabili tudi hrvaška reprezentanca 5. aprila, ko se reče hrvaško pri Glavosom. Luka Vigetič je direktor tekmovanja, vse pa dela Aleksandra. Tako da lahko pohrano, ker sprejemamo organizira Maja Podina. Tako da veste. Podobne, koncepti so isti, tako da veste. Pomembno je delegirati. Razdeliti naloge in samo nadzirati. Tako da se vidimo tudi v Kopru 5. aprila, ja. Ženi sem to povedal, da bom dal kar rekel, jaz sem rojsten dan, ko sem rekel, lahko prideš. Zdaj mi govorim, ampak gremo naprej, mi pa govorimo, Veronika, si ikad pila pivo sa svojom slikom i imenom? Nikad još, ovo je bilo fakat iznenađenje. Pa Jaković je znao, ali nije mi rekao. Pa je dobro pivo? Pa koje pivo ti je najdraže? U Hrvatskoj volim te Medvedgrad pive, zato što je to naša pivovara koja nas prati i imamo tu krasnu jednu trku Medvedran koja je samo cener pa u ovom kontekstu je smiješna, ali je stvarno highlight sezone gdje čagamo usred centra grada i sve je koncentrirano oko pive. Jer da su to mi emotivno naše pive jer oni imaju taj neki zagrebački, upravo ovaj štig da ti naprave pivu s etiketom, da naš omiljeni Hendrix Most ima svoju pivu, tako.
Medvetran junija naslednje leto, nekaj Slovencev gre dol, mene vabijo že nekaj časa, pa bom Medvedgrad, Medvetran, Ko je trčal, to... pa Mali Medov. To je ludnica, to je 40 minuta trčanja, 50 koliko već kome traje, a nakon toga je 2 sata čaganja i cuganja. Za 2 sata se mi sprati u Zagreb. A možeš ti čagati? Pa i 6. Može 6. Negdje si rekla da treba popiti pivo poslije utrke. Da, ja sam inače... Kako sam ja na temi alkohola? Niste smio trčanju pričati. Ne, ja inače, ja nisam asketa i ja zaista mislim da u životu moraš biti, baš sam nedavno slušala jedan podcast koji je business podcast i bila je riječ o razlici između riječi serious i sincere. Znači, serious je kad netko shvaća svoj život i svoj posao jako ozbiljno. Ja znam puno trkača koji su krenuli u sport upravo tako, serious. I to je najčešće trajalo jako kratko. A sincere bi značilo da radiš nešto jednako tako ozbiljno, jednako tako revno, ali sa nekom iskrenošću i sa nekom predanošću koja ne ide iz stroge ozbiljnosti. I zato mislim da trkač treba nakon trke i popiti pivo, da si on treba priuštiti ponekad i izlazak koji u našem slučaju najčešće nakon trke ona čagica. Da je taj neki život u kojem ti sebi složiš da ćeš živjeti samo između treninga, posla i kreveta, će u jednom trenutku ići na živce i tvoje okolini, da to neće pročiti biti dio tvoje obitelji. Tako da mislim da su oni najdugovječniji trkači, oni koji su napravili dobar balans između zabave, plesa, da odu ponekad i na trku koja nije rezultatski bitna. Mi volimo turističke maratone, dakle mi jesmo reprezentacija Hrvatske gdje su trkači koji dolaze doma sa medaljama, ali mi odemo i na maraton u Veronu da bi se tamo zabavili, da bi otrčali, da bi poslije popili fino vino, da bi pojeli dobru pisu, da bi se smijali. To je ono što čini ovaj sport predignim i uz to još možeš i trajati. Jer većina drugih sportova ti to ne dozvoljava. Evo danas mi pričamo o Luki Videtiću kao masteru, što je smiješno jer je on na vrhuncu svoje karijere i tek zapravo na početku svojih vrhunskih rezultata. Tako da mislim da ova tema kad sam ja rekla da si popijem i pivu, da, ja mislim da je to ono što je najzdravije u ovom našem sportu i što nam dozvoljava takav jedan balans. Hvala. Imali zdrave, vrši nima piva, tam za šankov nimajo dela, tako da malo koji že tipa nekaj. Da način spremajo, tako da ja, ki spijete. Veronika, samo jedno pitanje, negdje si rekla da trebaš prvo istrčati nekoliko maratona, recimo 100, onda si sprema za ultre. Zanimljivo je da je to meni rekla Edith Berčas koja je u trenutku kad sam ja počela trčati. Znači ja sam počela trčati u svojim 20-ima. Trčala sam dosta dugo, dakle ja sam dosta specifični slučaj, možda zato je to bilo takav period, danas svi trkači poznaju maratone, ima puno trka. Ja sam počela trčati tamo negdje u 90-ima i ja sam trčala skoro pa 5-6 godina da uopće nisam znala da postoje drugi ljudi koji trče. Za mene je to bila neka moja meditacija, prije faksa, poslije faksa. Znači neki moj interni i unutarnji poziv da je meni to bilo lijepo kao sport. Ja sam već tada bila jako redovna, unosila tenisice na absolventsko putovanje, trčala po... I tada kad sam upoznala Janka, kad sam počela ozbiljno trčati, ja sam zapravo vrlo brzo, praktički odmah došla do maratona, jer ja sam već tada imala kilometražu od 300 kilometara mjesečno, što je mnogim trkačima i kao profesionalcima normalna kilometraža.
I u tom trenutku sam otrčala svoju prvu ultru, tad sam imala par maratona u nogama, to se teško da se može zvati danas bila ultra, ali to je naša čazma koja je bila imala tu svoju nekakvu tradiciju. Ja sam na toj trci trčala sa Edith Berčes, ni ne znajući da je ta žena koja je izgledala meni u tom trenutku kao nekakva domaćica u nekim šarjenim tajicama, bila u tom trenutku slušala svjetski rekord, svjetska rekorderka na 24 sata. I mi se u finišu sa 250 km u to doba, i u finišu sam ju ja dobila, dakle na ulasku u časno, naravno za nju je to bila brza trka i kratka trka. I kad smo ušli u cilj, ona me je pitala koliko imam godina, ja velim ne znam, 24, on je to sve skupa uspešno ko 24 godine. Danas se to promijenilo, danas su mladi i brzi ljudi trče 24 sata, u to vrijeme je to bilo još nepojmljivo da ultra trče tako mladi trkači. Ona je mene ovako pogledala i rekla, ma izvrsno, imaš očito talenta za ovo, ali moj ti je prijedlog, otrči ti jedno 100-tinjak maratona i stekni jedno 10 godina iskustva, pa onda počni trčati u pet. I ono što je čudno, da stvarno, ja sam svoj prvih 24 sata trčala točno nekakvih 7-8 godina kasnije, kada sam bila blizu svom fotomaratonu. Nešto je u toj postupnosti ipak bilo dobro i to sam ja nedavno, kad smo sjedili i pili sa Edith Berčes, jer ona i dan danas dolazi na trke, i rekao da je to rekla, ona je rekla, ja se toga ne sjećam, ali mudra sam. Luka, navezal bom kar na tebe zdaj, koliko maratonov si ti pretekel, preden si že na ultre, pa je tečeš že, kaj, 20 let pri svojih rosnih 34? Ja, 19-20 let tečem zdaj tako. Nisem dosti, po moje sem v teku 10-12 let. Dovolj. Je bilo dovolj? Tam nisi dosegel nobenih uspehov, pa si rekel, mogoče pa dlje, tam ni po konkurence, ne hecam se seveda. Ampak zakaj? Zakaj, dragi Luka? Jaz sem vedno rad tekel, ko sem se nekaj časa tako resno ukvarjal z maratoni, pravi, da sem dosti treniral za to, 2 na leto sem tekel in sem takrat se potem nehal s tem, ker me enostavno ni veselilo to. In potem sem jaz po moje 10 let samo tekel, zjutraj sem zbudil, šel teč in tako naprej. Čisto brez ciljno, brez dirk, brez... Brez vsega, brez nič. Jaz sem začel potem spet dirkat, ko sem slišal za našega zajca, Borisa Ivanoviča. On je mene tako navdušil za ta balaton, da sem se pač odločil, da gremo na balaton. No. Prvič nisem končal, ker sem pri 170 km, da niti nisem mogel, sem zgubil voljo. Enostavno začel oteževati, nisem imel več volje, sem se usedel v eno klopco in sem čakal, da pride Aleksandra iskat. Najhujša zgodovina. To je bil znak iz neba, ne se ukvarjati z maratonja, ampak ni upošteval. Takrat sem se potem ustavil, ampak ni mi dal mira. In potem sem šel naslednje leto sem prišel skozi, se pač peče. In tle se je potem začelo. Od 31 ur, pravi 2018 sem rabil za maraton 31 ur, komaj preživel. Ko padeš noter v to, greš na drugo tekmo, na tretjo tekmo se malo naučiš. Na začetku dosti hodiš po teh tekmah, potem vedno manj hodiš, vedno več tečeš in padeš enkrat noter to in ko se enkrat naučiš, kako hoditi na tekme, niti nekoliko trenirati in to, kako tekmovati, koliko vse skupaj lažje. Jaz sem, če povem, jaz sem imel Dan Lawson, to je Anglež, sem z njim bil obseden do letošnjega leta, zato ker sem bil prvič, ko sem končal ultrabalaton, me je on premagal za 12 ur, bil hitrejši od mene. Mi dva tako prijateljujeva in letos, ko sem bil v Angliji, ko sem tekel, sem rekel, da zdaj na Tajvanu, da ga bom premagal in sem obljubil, da ga bom premagal in letos sem ga premagal in je to od meni neki najlepši koncert. Moram priznati, da je tudi on tak srčen človek in da je bila po mojem 20 minut objeta, da je tudi presozice potopil, zato ker sem ga premagal, tako da zdaj sem se ene take sanje, bi rekel, da si mi resničil, da sem ga premagal. A lahko je eno vprašanje? Kaj mu je dal pivo, boš reči? Ne, Luka je zdaj rekel, sva bila 20 minut objeta. Aleksandra, kaj si ti na to rekla? Kdaj bo nazadnje s tabo objet 20 minut?
V bistvu nisem, čisto sta da to sta da povedala, da nista mogla iti na Luka, brez zamere, hec. Potem so prišli reševalci, pa so Tudi poljubil me na lice. Še to. Zato so smatralice. Ja, bravo. To ga ne bi poljubil. Lov sem je padel. Super. Hvala, Luka. Janko, Dejan, v čemu je tajna uspeha Hrvatske ženske reprezentacije? Sad i muška. A sad i muška, recimo zadnjih 10 godina, ženske su bile sve medalje su bile vaše. U čemu je ta tajna, taki mali prostor, a sve trkačice u jednom klubu, a sve svetovne prvakinje i medalistke? Da, to sebi pitanje ja isto postavljam redovito. Imam nekakvih odgovora zašto je to tako, ali vjerojatno nisu točni. Ali ono što je sigurno točno, znači mi se, kako bih rekao, ili ja ne stvaramo ultraše, to se ne može stvoriti. To je nešto što ti dođe ovako, ne? Znači, neću sad zazivati ovoga gore, ali neka genetika, da li s Božoj strane ili tako dođe. Međutim, puno je takvih ljudi i svugdje, međutim, dobri treneri, njih to ne zanima. Razumiješ? Znači, Slovenija sigurno ima dobrih trenera za maraton i tako dalje, ko što ima i Hrvatska, međutim, ti dobri treneri ne zanimaju ih ultra, ne da ih zanima, nego su protiv toga, zato jer oni žele trenirati maratonce, njih zanima 2.20, 2.25 na maratonu i misle da će sa ultrom ti trkači nešto izgubiti, osim što oni neće zaraditi par, što je isto jako bitno. Sad, u Hrvatskoj se jedina stvar koja je različita od toga je da, jer ja sam isto maratonski trener, ja sam trenirao 9 različitih državnih prvaka Hrvatske u maratonu. Međutim, nemam apsolutno ništa protiv ultra, da pače sve više cijenim i više volim i na neki način usmjeravam prema ultri. Među vremenu smo razvili nekakav koncept treninga, poseban za ultru i tako dalje. Znači, biti je tome da prepoznaš nekoga ko ima volje i želje za to, a sad kako će biti, to pravilno odlučuje ovaj gore. Što znači, trke do 50 km se trče na noge, a preko 50 na glavu. A preko 150 na želudac još. Znači, glavu i želudac je malo teško istrenirati, mada i tu istražujem i te dijelove šta bi se tu moglo popraviti. Trening za maraton klasični, sa malo možda većom kilometražom, sa malo više spojenih ultri, sa po kojim ekstremnim danom i sa još nekakvim treninzima, može se napraviti dobro ultraž. To bi napravio svaki drugi dobar trener u maratonu, samo to ne zanima. Kako mi u Hrvatskoj imamo sreću da je mene nekako to odjelo, zahvaljujući među ostalog Veroniki, zahvaljujući među ostalog to što smo u jednom trenutku imali jednu sjajnu generaciju koja je sve to raskrinula. Ali trebalo ih prepoznati i vidjeti. Znači, da se nije desila praktički u jednoj godini jedna fenomenalna Šustić, Brajić i Veronika, pitanje je šta bi to? Jer tad drugih uopće nismo imali. Sad, u odnosu na to, za sad taj pokret se otišao toliko daleko da njih više gotovo da uopće nema, ali zato imamo recimo 12 cura sa A normom na 100 km, 8 ispod 8 sati, to nema, ja stvarno isto sam sebi čudim kako smo došli do toga s obzirom na broj stanovnika, atletičara, trkača i svega ostalog. A sad se to dešava i u muškoj konkurenciji, uzročno posljedično, to tako ide. I ovo je prvo prvenstvo u ovih 10-ak, to jest
točno 14 godina kad idemo na svjetska prvenstva, prvi put da nam muška ekipa bilo bolje od žena. S tim da žene nisu bili loše. A trebaš ti talent za ultratrkača? Za maraton jeste, trebaš biti brz, pa za ultramaraton Treba biti talent, naravno samo talent ne ide u tom smjeru ko što je u maratonu. Ti kad vidiš dobrog maratonca, ti vidiš i znaš zbog čega ono. Vitak, tanak, lijepi skok i ono sve, i ono znaš da je to trkač. Međutim, talent koji je potreban za ultrazrak, imaš talent za rast, konstantnost i da na kraju krajeva imaš tu, ne bih rekao dobru glavu, ni ovi drugi ne bi loši, nego tvrđu malo glavu. Ne? I naravno onda da na kraju imaš dobar želudac, što je bit priče kad trka uđe u te zone iza 12. sata, kad gorivo, kad želudac moraš napraviti, preraditi gorivo koje ti je potrebno za ostatak, ako on ne funkcionira, džaba i trening, i glava, i kilometri, i stručnost i tako dalje. Znači, talent i to puno šireg aspekta nego talent za maraton. Samo zatršen. Ja. Zaveste, talent je pomemben, ja. Ampak ne toliko kot pač želudac, jaz imam jetra, sem vitak, tanak, pa imam jetra, tako da sem na maraton bom postal, tako ker mi razliko tam je trenirala slovenski 12-urni tek, bova 12 ur na progi, bova. To je Niko Rakos, on je prvi glas marsikatere tekaške predite v Sloveniji. Pozdravljam, Niko, bravo. Zreniča je imela danes prihaja na tale večer, kar pridite not, vsi z lučki, okej. Samo da dodam još nešto. Jako je bitan način života, ono što sve Veronika pričala, to je to. Znači, mene svako malo neko dođe i ja bih trenirao za ultramaraton. I moje prvo pitanje, dobro, imaš auto? Da. Pa naravno da imam problem. I to je prvi uvjet. Znači, trčanje treba biti život. Znači, sve obavljaju funkcije kroz trčanje. Nije to samo da ti napraviš trening od 20 km ili 25, nego odeš u Ikeu po namještaj trčeći, odeš na kavu sa prijateljima trčeći i tako dalje. Znači, to je bit priča, taj način života nije stvar samo treninga, nego način života čini dobro u našem prašu. I do tog sam došao isto zahvaljujući toj generaciji, jer ni Veronika, ni Marija, ni Nikolina, ni Antonija nisu imali auto i sve su bile fenomenalne. Evo, auto na prodaj, auto.net, interval daste pa da vidimo kdo je resen. Jedan tebe, jedan Binč. Veronika, koliko kilometara si pretrčala ove godine? Pa bit će oko 10.000. Samo 10.000? Samo 10.000. Dakle, kod mene se desila sam jedan novi faktor u životu. Naime, ja sam prije 2 godine, ja sam imala punih 8 godina debelo preko 12.000, znači nikad nisam imala manje od 1.000 mjesečno. To je bio prosjek i onda se prije 2 godine, što je isto dosta dobra priča da shvatite koliko je bitno taj trkački život ipak da on prati vaš normalni civilni život, ja to zovem, i na kraju krajeva starenje, jer ja sam došla do jedne godine gdje nisam nikad imala nikakvih problema i onda u jednoj godini, to je bila recimo neka tamo 2021. se dogodilo da sam imala stalno nekakve sitne probleme. Ne probleme koji bi me spriječili da napravim svaki dan trening, ali stalno nekakve viroze, pa cistu u koljenu, pa ušla sam u perimenopauzu, pa... Dakle, hrpa tih nekih životnih problema, gdje sam se ja našla u situaciji prvi put u životu, ja nikad nisam bolesna. Ja radim u svojoj firmi 15 godina i sam jedan dan bila na bolovanju. Znači, meni je to bilo neobično da sam odjednom u nekakvom situaciji gdje mi se događaju i onda smo jako ja sjeli i rekli, pogledaj, možda je stvarno došao jedan trenutak gdje je
za tebe, to sad smiješno izgleda, ajmo smanjiti sa 1000 na 800 u prosjeku. To izgleda smiješno zato što šta znači smanjiti na 800, ljudima je 800 jako puno. Ali za mene je to bilo zapravo šok, kako ja sad odjednom ne mogu, meni je 1000 bilo sasvim normalna stvar. I ta je odluka bila najbolja moguća odluka na svijetu, jer ja sam zaista u tom malom smanjenju, što je za mene stvarno malo smanjenje, samo se moraš odreći par kilometara dnevno, dakle nemaš više prosjek 30, imaš 25. U tom malom smanjenju ja sam dobila to da su mi bolji bili, postali brzi treninzi, da sam ja na kraju krajeva ove godine ušla u ekipu na 50 km sa svojih 46 godina i to je ekipu koja je uzela bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu. Bravo, 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 bravo. To su te odluke gdje jedno moraš tebi priznati da ipak sa 46 ne vreš ono što si mogao sa 36. Ovaj sport je pogodan za starije, ali ipak moraš sebe realno uzimati na one... I jesam bila čak i malo tužna, to ljudima izgleda smiješno, zašto? Pa sad 1000 ili 800, tak svejedno. Meni je bilo tužno malo zašto, zato što sam jednom trenutku to ti kao kad ti djeca odu od kuće. Shvatiš da više nikad neće biti taj život koji si imao do sada. Neki nov život dolazi, ali to ne znači da ga ne možeš nastaviti u najbolje za te svoje godine, za taj svoj period u kojem sad jesi. Pa trebaš ti, Veronika, trenera. Ti trčiš svaki dan, trčiš u Ikeju, trčiš na posao, trčiš od kuće. Trebaš ti trenera da ti da neke smjernice? Ja mislim da svako treba trenera. Trener nije neko ko te uči. Kad smo mi počeli zajedno surađivati, odnosno živjeti i voditi klub i sve prije 20 godina, tada sad stvarno ja ništa nisam znala o trčanju. Janko je bio neko koji imao iskustva i on je postao trener zapravo uz mene. Dakle, mi smo na meni učili. To je nosilo neke greške sa sobom. Ja nisam bila klasični puler koji nije postavljao pitanje. Mi smo zajednički otkrivali nove metode, smišljali planove i tako. Ja sam štreber po karakteru i ja trebam trenera u smislu da ja volim imati program. Ja strašno volim to da ja znam da su... Ja ne bih voljela samo trčati, ja volim da su utrkom i četvrtkom dionice, da je subotom dužina, da se točno zna što se radi u kojem periodu godine. Mislim da je to jako bitno. Danas više, Janko veli, on mene više ne trenira, ali ja pratim neki program i ja još uvijek, iako ja danas dovoljno znam da bi već mogla to sebi pisati i sama, ali ja volim biti dio jedne strukture gdje dvoje ljudi gleda, jer evo recimo upravo ta odluka o smanjenju kilometraže se ne bi dogodila možda meni, jer jako teško čovjek gleda sam sebe. On nastupa emotivno, pa je odlično da je dvoje ljudi koji gleda neki problem i kaže aha, ajmo tu malo smanjiti, ajmo tu poboljšati, za tebe je možda ovo bitno. Tako da mislim da je imati trenera kao nekoga ko će te, ne toliko trenera koji će te motivirati, ti se ne motivirati za ovo moraš raditi, ovo moraš pomogati, ne može Luka otići svaki dan na trening po kiši snijegu na 29 km samo. Izoli ni kiše, ni snijega, kiša je, ali snijega ne. Da, gotovo je sa snijegom. Da, ali mislim da je trener u svakom sportu jako bitan i da to svi veliki sportaši ipak uvijek, koliko god bili veličine, će uvijek reći da je bilo bitno imati tu drugu osobu koja je tvoj glas razuma sa strane. Luka, žugica do tebe, evo, poleg Aleksandre, ki te trenira vsak dan, tehnica. Ne, ampak povej mi, ti treniraš pa malo drugače. Treniraš, tečeš 20 let, koncepti treninga, ki delujejo pri tebi in ki ne delujejo. To zdaj že veš. Kje imaš pa ti svojega trenerja? Tisti, ki me malo boljše poznajo, vejo, da sem jaz najbolj pameten na svetu. Zato sem za temo vizijan. Najbolj pameten na svetu. Tako da jaz študiram vse sam. Tudi karakterno vsi, ki vejo, da sem lahek človek in da se z mano da dobro sodelovati. Tako da mi smo trenerje že probali,
ampak smo se tako odločili, da se strinjamo, da se ne strinjamo in smo šli rajši vsak svojo pot. Jaz sem podobno kot Veronika tudi malo zmanjšal kilometre zadnje leta. Predvsem ne tečem več 2-krat na dan, tečem zjutraj in popoldne se vodim s kolesom. In tako hodim s kolesom v službo in pač za domov naredim še trening. Imam to srečo, da se lahko peljem domov samo v Klanec, tako da se tam kar nekaj natreniram. Sem tudi jaz po mojem 1000-1500 km na leto manj naredim zdaj kot sem. Me pa bolijo bolj kolena kot so me. Očitno je tudi kontraproduktivno zmanjšati kilometre. Moj koncept treninga temelji na temu, da si konstanten, se pravi, da vsak dan. Kakšen dan se čutiš boljše, kakšen dan se čutiš slabše, kakšen dan je trening. Prideš domov in rečeš, lej, dobro sem odtekel dobre treninge, kakšen dan prideš domov in veš, da je bilo vse skupaj za en drag. Ampak jaz sem se iz tega naučil, da oni treningi so za en drag. Če dan pogledam na uro in vidim, da sem še vedno solidno odtekel, pomeni, da napredujem. Ker pri dobrih treningih ne napreduješ po moje. Po moje ulti napreduješ, ko ti je težko, ko je težek trening, ko ti ne gre, ko se matraš, ko trpiš ko pes. Zato jaz rad po tekmi ne neham težko, ampak drugi dan naredim 130 km, da dam nazaj takoj ta stres v noge in potem po enem tednu pozabiš. Jaz fizično po tekmah, verjetno Veronika podobno, ki je 3 km, jaz nimam težav, da bi me bolele noge. Jaz sem odtekel letos Špartatlon 39 vročine, meni je drugi dan vse bolelo, meni noge niso bolele 1 sekundo, isto te potajvamo. Ali naslednji dan čutiš malo, 2 dni potem te noge več ne bolijo. Ti moraš... Vse drugo je problem. Ja, vse drugo je problem. Problem je, ker dobiš prehlad, tako jaz ne vem, zakaj to. Tako si prehlajen, tudi če je 40 stopinj zunaj. Ti rabiš leta in leta konstantno trenirati, da dobiš to v noge, da potem to zdržiš. Normalno. So dnevi, ko se teče bolj hitro, so dnevi, ko se teče malo bolj dolgo, so dnevi, ko se teče izredno počasi, zato je vrede. Jaz mislim, da ljudje premalo cenijo počasen tek. Ni nič narobe, če greš ven in tečeš 35-30 km. Je čisto v redu. Jaz mislim, da 80% vsega treninga moraš narediti počasno. Edino tako se utrdiš. Treniraš počasi, da postaneš hiter. Luka, bi ti bil trener, če bi prišel do tebe, recimo, še mlad tekač, recimo, ja, Beguš, pa bi rekel, treniraj me, povej mi vse svoje skrivnosti, rabim nekoga, da mi napiše trening. Bi pripravljen za koga drugega? Jaz sem pripravljen vsakemu pomagati, ampak jaz verjamem, da ni moja pot dobra za vsakega. Nimam pa tako širokega znanja, da bi lahko mi ponudil nekaj drugega, razen za svoje poti. To, kar je prej rekel Janko, je bravo, aplauz, seveda. Tako sem rekel Janko, ne rabiš bi dober ultraž, da si trener, ravno obratno. Janko, kako ti upravljaš kompleksni kolektiv, ki sastoji iz teh izuzetnih žena in muškarca, pa si imajo neki ego, pa kompetitivni so, pa imaš neki visok moral in timski duh na koncu? Ne znam, valjda isto je ovaj gore nešto meni dao po tom pitanju. Nije tu ništa posebno, imamo atletski klub Sljeme koji smo osnovali prije malo više od 20 godina i to je jedan pogon od 300 do 400 trkača kako što. Ja sam prije nego što sam osnovao klub već bio trkač dobrih 15 godina, već sam imao nekih 70 maratona u nogama i drugih trka i tako, znao sam u principu da kako se trenira za maraton. Nisam bio nikada trener, niti sam nikad mislio da ću biti trener, neću biti trener. Međutim, pojavila se Veronika i gdje sam odmah vidio da je to nešto posebno, drugačije, onda sam išao kod nekih trenera koje sam ja smatrao da su dobri, pa idemo kod ovoga, pa idemo kod ovoga, pa nakon svakog razgovora smo zaključili da to možda nije to, ajmo to skupa. I onda sam na kraju ispao ja taj trener. I onda, odmah je tu došla za manje od godinu dana i Antonija i Hrvoje, da ne pričam ko su oni, ali svi su bili na kraju prvaci, brzo prvaci Hrvatske u maratonu. Sve to krenulo tak naglo
i odjednom sam postao odličan trener. Prek noći, po sreći, oni se, šta da kažem, prva 3 koja sam trenirao, svi su bili državni prvaci. I onda, naravno, onda je sve posle toga išlo lakše, svi su dolazili i umeđu vremenu sam i ja napredao kao trener, na Veroniki sam naučio najviše, toliko grešaka nisam napravio nikad sa svim ostalima skupa, koliko s njom u toj prvoj godini, ali to je isto nekakva škola. Klub sad funkcionira dobro i mi smo dosta skloni u ultramaratonima, u svojim pripremama uvijek imamo te ekstremne dugačke trenije za koje ove kažem nisu za svakoga. Skoro cijelu zimu spajamo vikende, subota, nedjelja, koji isto naravno nije za svakoga, ali se u svemu tome nije za njih 350, ali 20 ljudi da. I jednostavno tako napreduje. Onda kad idemo na ljetne pripreme na Durmitor, visinske pripreme tamo, onda tamo, s obzirom da tamo ne poštujemo ovaj radni tjedan od 7 dana, nego smo tamo 15-20 dana, koliko već, onda radimo dužinu praktički svaki 3. dan. Vrtimo ciklus od 3 dana. Dužina, normalno, odmor, to je planiranje i tako. I tu imamo to jedan trening koji izbaci na kraju na površinu ono koje je stvarno dobar, a to je taj trening po prstenu Durmitora, staza od 80 km sa 2000 visinske i sve iznad 1500 metara. Jedna fakat hardcore ultra, ali u treningu. I to naravno u sred ljeta i tako. Ne znam što bi rekao drugo, osim da meni je to sve normalno. Ja ne vidim samo čudim zašto kod drugih ili tako. Ali... Veronika, izvoli. Ne, ali htjela bih reći da ono što je krenulo iz Sljemena, zašto se mi stalno borimo, i Janko je to čak i rekao nakon Tajvana, konačno imamo tu mušku repu gdje možemo reći da je bila bolja od ženske i sva sreća da se to konačno dogodilo, jer malo je stalno bila ta priča, aha, to je kao slučaj, samo su tu cure dobre, Janko ženski trener, samo su Sljemenaši tu. Ono što mene najviše veselilo u ovom Tajvanu, iako sam ja osvrnula katastrofa trku, je ta činjenica da je zapravo se pojavila nova generacija koja leži čak i na fantastičnim ljudima iz drugih klubova i to je užasno bitno. To je zapravo ono što smo najviše željeli u svih ovih 20 godina. Da je rezultat toga što je Sljeme nosilo sa sobom, tog velikog entuzijazma, tih stalnih treninga, tih stalno novih ljudi, da se pojavila nova generacija, da su se pojavili novi klubovi koji njeguju sličan mentalitet, koji vole velike kilometraže, koji vole poslije popiti pivu, koji vole tu jednu zajednicu, pa smo zato imali sad tu žensku ekipu koje su predvodile naše Slavonke. Imali smo cure koje nikad nisu trčale 24, a pokazale su se izvrsne, a za to vrijeme smo neko kao što su Hrvoje, Paula i ja, koji su kao perjanice te repke, uopće nismo bili u prvih 3. I to je zapravo, ja sam to poslije kao utjehu i Pauli i Hrvoju rekla, dakle to je najljepše što se moglo dogoditi, da mi budemo 7. u ženskoj i muškoj konkurenciji, da se borimo sa jednom Amerikom, a da se bori zapravo naša nova generacija, a ne ova stara. Ne? A stara ima nekoliko medalji, koja ti je najdraža medalja iz prvenstvi? Pa, to ti je ono, ko djeca, ne znaš koja ti je najdraža. Ali zanimljivo je da ja sam u svojoj karijeri bila puno bolja spotkašica, puno bolja na 12 sati po svom rankingu na nekim svjetskim listama nego što sam bila na 24, nikad mi 24 nije ležao. Pa mi je možda i zato najdraže iskustvo upravo kad smo već, tako se zove ova večer, je upravo taj Albi moja možda jedina stvarno vrhunski otrčana 24 za onu doba i tada sam ja postavila
državni rekord. Možda baš zato što mi ta trka nije ležala, ta disciplina nije ležala, mi je to toliko značilo i ja se dan danas obožavam taj Albi i znam tu stazu, svaki metar. I to je možda moj, iako sam imala puno ljepših rezultata, moj Spartak, on je bio puno vrijedniji rezultat nego to, ali taj trenutak da si postavio državni rekord u disciplini koja ti ne leži i s kojom uvijek startaš sa nekim strahom i nelagodom, mi je možda ipak moje najdraža nekako medalja. Albi, aplauz. Veronika ima več medalj, kot je stekel ta december, ja. Svetovnih titulov evropskih prvenstev. Luka, tvoj najljubša dirka doslej, jaz sem bil zraven, ko si postavil prvi državni rekord na svoji dirki na 24-urnem teklu. Vsi smo se malo smerali, razen Aleksandre, je rekla, dajte se že od smera delati treba. Kaj sem se, povej mi, kaj pa tvoja najljubša dirka, dosežek, medalja, karkoli? Zdaj, najljubša dirka je meni še vedno verjetno 2021 Spartak, kar je bila velika želja. To smo šli prvič kot neka ekipa, smo se imeli fajn. In pač tudi bilo je kupene drame, to, da sem padel skupaj, da sem tekel 3/4 tekme dobro in da sem vse pokvaril v zadnjih par urah. Je tudi bilo malo tako pač teče, to je bilo res jaz, da sem izgodil enem dnevu vse. Zdaj, vedno mi bo ostal tudi Koper in državni rekord v spominu, zato 32 let smo pač čakali, se trudili, da bomo ta rekord izboljšali. Malo mi tudi vedno ostalo spomenil, zato ker mislim, da noben, razen mene verjetno, ni verjel, da se bo to zgodilo. Mislim, da ne vem. Aleksandra je vedela, da je vzoprem pol leta, če ne boš, tako da mislim, da noben ni zares verjel, da se bo to zgodilo. To je tudi ostalo vedno v spominu. In zdaj mi bo spet ostal verjetno ta Tajvan tudi zavedno v spominu, se pravi, niti ne verjetno rezultat se bom spomnil, ampak res zaradi, dajmo reči, te katarze, ki sem jo doživel iz 2.8 za ostatnje 12 ur in 5 let kasneje ga premagati. To so pač res nekaj se mi je takega uresničilo, ker nisem verjel, da se mi bo uresničilo. Ker jaz sem bil še letos v Angliji in od 100 mil, se pravi, sem živ niti 8 ur nisem na sredi. To mi bo tudi stalo vedno spomenil, da sem sredstvo uspel. Bravo, še enkrat. Ko si me po koncu, poslušamo teh dosežkih na Šparto. Ja, Šparto sem gledal parkrat po YouTube, super je. Pa tudi letos na Šparto me bo stalo spomenil. Ja, se pa kilo sem gledal, kako si dol, pa res. Ne, letošnja. Letošnja pa nisi dol padel, ja? Letošnja nisem dol padel, ampak jaz sem bil bolan, preden sem šel dol. V sredo sem imel še vročino, četrtek in petek priznam, da jaz sem bil siguren, da bo vse v redu. Jaz sem rekel, da je štartal na 4:0, da bo vse v redu. In pri 80 km je bila tema. Konec sveta. Jaz sem potem do 120 hodil, se pravi 40 km sem odhodil. Potem sem se malo pobral, sem iz 93. mesta prišel, ne vem, na 38. in potem je bila druga tema. Ampak tisti dan mi ni mogel spovedeti, ker jaz temu rečem, to je garja, to ne moreš uničiti, to je tam. In sem nekako prišel peš počasi do konca v 31 urah. Ampak ne morem reči, mogoče sem tudi več čestink dobil za teh 31 ur, kot sem jih dobil zdaj za Tajvan. Ker je bilo res pač del nekega karakterja, ker mogoče tudi sam nisem verjel, da imam v sebi. Ker jaz drugače, če mi ni šlo, sem kakšenkrat rekel, to je to za danes, gremo domov jutri na dan. Tle pa še res nekaj želje pred domov. Zdaj imaš več followerov na stravi, da pišeš kudos. Ne. Kjecam te kje. Ne mojo stravi, rekla Veronika. Ne, sam strave. Če bi tekel za to, da mi da nekdo, to bi verjetno tekel kaj krajšega, ne? Da to teče beguš se nekaj. Jaz sem ga dam. Jaz sem izredno škrb. Ampak kudos si. A meni ga daš? Tebi ga dam zukaj. Enega na mesec. Kako redko je, da takrat se potrudim in ga dam. Tako pridodija, da tako. Gospoda, eno uro že tle
zapravo več ne pijete, mislim, tam je Irena prav, dajte kaj pit, mislim, Marko, da sem poseben, Jaz bi še res slišal, kakšni so zdaj načrti za Albi. Se pravi, 2 leti je do Albije. No, to je tudi zadnje vprašanje, ki imamo tule, ampak preden gremo na načrte za Albi, pa leto pa pol je do Albija. No, Leto pa 9 mesecev. Mislim, kako hiter cajt mine, ko spiješ 2 pivi pa pol. Čist prehiter. Dokler vsi gosti ne spijo, vsega ne gremo domov, Luka pi. Pol bo tukaj, pol bo tukaj spanje. Tele 2 kafe me žulta tle, ne, res bilo. Se vem, pozna že ura, žurke ste imeli včeraj, in te reši, razen koriđa, ali direktno. Jutro gremo teč, Ja. 23. Gremo, gremo. Se bom deklenem kelder, pa ga nimam, nekaj se bom že pogledam. Izvoljo, Jani, a boš ti kaj vprašal? Ne piješ danes kave, smetano pivo, Ne, gledam, res 2 kapi imam tule. Če bi se bilo, zdaj smo veliko stvari povedali, milijon stvari bi še lahko, taki 3 zanimivi gosti, ampak ura je čas, pa vse moram vprašati, kdo bi kaj, kakšno žmohtno vprašanje, lahko o dosežkih, o poškodbah, to mene ful zanima, pa bi zahotel načenjati. Ja? Bi kdo, kaj? Bom jaz, pa ne rabim kape. Janko. Ok, Klemen izvoli. Gdje si skupijo sve te ljudi, trkače, prijatelje, koji svi zaista dobro trče i slušaju rock'n'roll? Marko? Točno, sad kad se pojavi neki dobar ultraš, prvo što ga pitam je sviraš gitaru. Prvo je ili imaš auto. Da, jer imaš auto ili sviraš gitaru. I to je moja selekcija. Kad me uopšte ovika i gledaju nešto drugačije, ne ide im. Pa, ja osobno mislim da je, evo, i Slovenija je zemlja talentiranih ljudi, ali Hrvatska ima nešto ekstra. Tim da ću reći, ja nisam Hrvat. Znači, ja se svjestan sam da je ta zemlja ima ekstreman broj talenata. Mislim, ovo sad što se dešava u Sloveniji je isto jedan dokaz i sa ovim biciklistima i sa Dončićem. Isto ono, međutim, Hrvatska dala puno toga u odnosu na broj stanovnika, kako mi se svake godine na olimpijskim igrama najbolji u odnosu na broj stanovnika i tako dalje. Konstantni broj talenata i tako dalje. Janko, oprosti. Ja sam te htio pitao sam te gdje si skupio toliko talenata i da su da svi volite istu muziku, rock'n'roll, rock, punk i tako. Pa ne, bilo je ovi koji slušaju cajke, ali te njih ne treba. Koji je ta klub? Da, pa slušaj, kod nas je uvijek, evo, recimo, sad nas je tu u prostoriji negdje 25 do 30. Nakon svakog našeg treninga u 3 puta manje prostorije, oko 50 do 60 ljudi i sluša se samo moj Izbor muzike. stik. Pravi si ti izbornik. Tako je, moja muzika se sluša i onda kad nađeš onako kako to jedinstvo ove ko muzike, onda će onako to krenuti ne treba. To ipak je na dobra veza. Uz pivo, naravno. Da. Hvala, Janko, aplaude, dajte muziko, dajte rock'n'roll. Ovako, još bi nešto rekao za Luku. Luka je jedan dobar ultraš.
mi to zovemo da ima kaubojski stil. Trčanja, ne, va bank svaki put, neki put prođe, uglavnom ne prođe, međutim, ja isto puno razmišljam o tome, kod mene uvijek potpuno drugačije. Kao trenera ja uvijek postavim stvari tako da odmah u startu znaš da će ta trka trajati toliko i toliko vremena, bez obzira se radi o maratonu, 100 km 24 i da se tempo treba prilagoditi tome. I da se to od početka mora raditi tako da bi na kraju trka bila što pozitivnija kako završava, jer tu se na kraju stvaraju pobjednici i gubitnici. Međutim, moram reći da me Luka razuvjerio par puta, a svaki put mi je evo i sad je prošao prvi krug, Luka i Sorokin su u Bosni. A to je već tema na kojoj smo već naučili. A dobro, prvi krug je tako uspjeh. Ali nekako različna da na 24 sata je možda to najbolji pristup. Da ideš, s obzirom da ćeš na toj trci sigurno katar utiču kurac. Pitanje samo vremena. Ne? I onda da što više napraviš prije nego da dođeš u njega. Bravo, Luka, to. Jesi čovjek na svijetu ki je vodil Soroki na saj krok, evo. Ne. Tokrat nisem bil prvi krok prvi, sem bil tretji krok prvi, ker prvi krok je bil pred mano en Nizozemc. In sem se zavestno odločil, da ga ne bom prehitel, ker sem rekel, da bo prehitral. Tako da se učimo. Drugače, če pa je to, oni poslušajo rock'n'roll, je to zame tek rock'n'roll, ne? Startaš koliko gre in končaš, ko končaš, ne? In ko se sestavi dobro, ko se ne sestavi je pa... Rigoletto. Ja, tole, Dragan Janković priznal, da se je tudi uročil od Luke Iletiča, mislim, da danes ta večer, če kaj, ne, po črto smo to ugotovili, hvala Janko za ta uvid, hvala Luka za kavbojski stil, vsem je všeč, res, noro. Nije samo Luka, da je samo Luka bio tu pa bi rekao, znaš, jedna iznimka, to se zanemari, ali ima trend se dešava za otače, mislim Tini, Marko, još gori od njega. Ali to su sve dječki koji će sigurno ići 280 i više. To je samo pitanje kad će mu se posrećiti ta taktika. Ali u 3 trke ili 4 jedan će se desiti. Tako da, a to su stvarno rezultati ogromni. Prije 3, 4, 5 godina s tim rezultatom bio drugi na svjetskoj listi svih vremena, samo je bio ispred tebe Kuros i niko više. I sad je to postalo nekako prihvatljivo. Tako da, ali nešto ima u tome u ovoj disciplini. Bilo koje drugoj nikad ne bih to prihvatio i rekao bi ne bi se više ni baviti s tome. Svi ima i par kila rezerve i tu. Ja bih htjela mislim to u jednom prije trenutku htjela reći ono što je kod Luke fantastično i ti si tako skromno opisao ovaj Tajvan jer Tajvan je imao stvarno ekstremno loše uvjete, pogotovo za nekog ko je putovao. I činjenica da mi tamo nismo došli 20 dana ranije i aklimatizirali se, činjenica da smo jeli hranu koju smo jeli, meni je fascinantno kad si ti opisivao Tajvan, ti si jedan od rijetkih koji bi ga opisao. Znaš, nije bilo ekstremnih stvari, sve je išlo glatko i on to ne voli. On voli te krize, izlaske iz kriza i padanje u novu. I ja mislim da to upravo čini ultraša. Dakle, ultraš je taj trkač koji uživa u tim odlascima u visine, pa padove, pa svaki put borbi prema... I to je kod njega, to je fantastično za gledati. On je stvarno Feniks koji po svaki put u tim na 24 trkama možeš gledati njegove izlaske koji su nevjerojatni. To je, mislim da zbog toga tebi se stvarno predviđa sam vrh i ja mislim da sam rijetko za koga bila tako sretna kao za tebe, ja tad više stvarno nisam bila uopće u trci u tom zadnjem satu kad sam bila da se ti penješ u tih prvih 10 i ispred kojih ljudi se penješ i da ispadaju iz trke ljudi kao što je Vicentini i te velike face.
a da ti ideš dalje, to je, tako da, svaka čast, Luka. To je bilo pa zelo romantično. Jaz sem zelo Luka, Veronika, hvala. V Veroni so mi rekli Angleži po koncu, da sem ko maček, da imam 9 življenj. Luka, sem noro, ker si dam prvi mikrofon, sam še eno stvar za konec. A Luka je vprašal? Jaz bi imela eno vprašanje. Sam malo, sam še Luka nekaj vprašal. Koj boš? Mrakova, koj boš? Slovenija, okej. Ne, to mi noben naročil, da povem, ampak res slovenski ultramaraton raste, se razvija noro v zadnjih letih. Letos smo imeli 8 špartatoncev na štartu, pa 8 špartatoncev na cilju. Pa je ni nacije na svetu, ki bi imela 100% izkoristek pri taki številčni ekipi, tako da aplauz za slovenski ultramaraton najbolj. Še ena stvar, ti si večji statistika, ne, Luka, za tega tiče, tudi na svetovnem prvenstvu smo se odlično odrezali, imeli smo ekipo na daljnem Jemenem Tajvanu, kamor ne potujo, kamor ne gre jih vsak en teden prej, to je daleč drago in tako naprej. Imeli smo super ekipo, odrezali smo se neverjetno, pa je bilo nekaj prvo pristopnikov skoraj da na takih velikih tekmovanjih. Tako da dej še to, recimo, v mačkem kontekstu vsega tega. Jaz mislim, da se pri nas ultratek razvija se hitro, da imamo tudi par mladcev zdaj, ki prihajajo, ki si želijo temu. Zdaj, mi smo bili Slovenci, smo bili 8 med moškimi, eno mesto za njimi. Tako da so nas še vedno premagali, ima pride čas. Smo pa mi bili v Veroni 18, ne? Bravo. Tako da smo tudi tle se nekaj izboljšali. In treba verjeti, da jaz sem tekel 366 metrov več sem jaz naredil v Veroni. To pomeni, da so druga dva izboljšali rezultat. Ne, jaz sem tekel identično v Veroni kot v Tajvanu. Tako da tle se nekaj dogaja. Zdaj, Slovenci smo usodno zaljubljeni špartatlonom, pa mislim, da pri njih to ni tako kot pri nas, to za nas je še vedno nekaj, kar je top, ne? Zato tudi me veseli, da prvo hodimo Slovenci tako množično na špartatlon in predvsem, da zadnja leta, mislim, da v zadnjih 3 letih od prijavljenih Slovencev 2 nista končala, ne? To pomeni, da, ne? Mislim, da je bilo... Lansko leto, ker meni ni bilo, ja. Ja. Tako da so malo opisali, ampak 2021, 5 od 5. 5 skozi 5, zdaj so 8 skozi 8, ne? In vsako leto dodamo 2 nova špartatlonca, ne? Če je bila prej 10 let nazaj, bila ta številka vedno na 7, 7, 7, ne? Zdaj, ker naenkrat se ta številka ne podvojila, ampak še manjša več, ne? Tako da se tudi pri nas razvija, morda pri nas ni tako kot pri njih, ne? Oni to jemljajo športno, pri nas je to, mislim, da še vedno vse bolj na nekem ljubiteljskem, ne? Se ljudje ne upadajo z rezultatom, ko tečejo, ne? To je po moje Jaz nekoliko grem na tek, mi ni cilj, da bom prišel do konca, ne? Zato, ker če toliko treniraš, veš, da teoretično boš prišel do konca, ne? Preteč, dolžina ni problem, problem je hitrost, ne? Ti pride špartatlon 250 km, vsak od nas jih pride peš, lahko tudi rabiš 3 tedne, pa boš prišel, ne? Problem je, da treba morda pri nas malenkost to mentaliteto spremeniti, da se hodi na tekme tekmovati, ne pa pride do konca, ne? In ko... Sodelovati je važno, ampak je važno tudi kdaj biti dober, ne? In to treba spremeniti mentaliteto, ker jaz mislim, da pri nas je potencijala tudi, ne? Da bi se to še razvilo. Imamo tudi nekaj odličnih, dajmo reči, rekreativnih maratoncev, ki so sposobni teči 2:40, 2:50, 2:30, kateri vsaj na kakšno stotko bi se lahko kdaj podali, ne? Tako da, nekaj potencijala tudi pri nas, je pa sigurno za moje pojme ni še prave mentalitete. V bistvu so še vsi spada, ker me za pri trening, ker je maraton Jahni, če slete pozdravljamo, Lukavica vržena. Hvala, Luka. Valerija, hočete nekaj vprašati, na kapico si dobila? Ne, ja, če si jo dobila, no, kaj? Ne morem me dati od sebe, ko pa denci zelo. Veronika Žujoš, kaj me ne zanima? Regeneracija. Ok, začneš povečevati kilometrino. In ko prideš, kako se recimo regeneriraš, kako si se takrat regeneriraš, kako si začela povečati, pa zdaj recimo, ko si v tih letih, kako se regeneriraš, kaj počneš? Luka, ti si še mlad, ti se regeneriraš. Po 40 kaj? Ker je težava.
Veterani. Svetovni prvak. Jaz sem začela laufati na takoj veteranke, tako da to lažje, pa 35 že veš. In to regeneracija me res zanima, ker se pozna, ne moreš toliko delati in kako, recimo, kaj počneš za regeneracijo, da se telo, da lahko vsak dan koliko kilometrov delaš. Prvo, da vam čisto stavim kontekst, dakle, Valeri i ja se znamo stvarno iz perioda dok nisam ni znala da ću biti ultramaratonka. Mi smo se ganjali na planinskim trkama prije 20 godina. Jedna moja od mojih najdražih Slovenki. Da, činjenica je da ljudi često razmišljaju vrlo ozbiljno o toj regeneraciji. Ja moram priznati da je kod mene to bilo cijeli život išlo dosta prirodno. Ja nisam puno polagala na to. Ja recimo nikad u životu nisam nikakve uzimala suplemente do sad recimo nekakvog perioda menopauze, pa uzimaš kalcij, D-vitamin jer ti kažu kosti će biti u problemima. Jedina stvar koju sam stvarno redovito prakticiram je masaža i to je masaža je navodno nešto što nema dokaza da zaista pomaže trkačima i to je vječna ta rasprava da li je da li to više osjećaj placebo, neki feeling što ti je to ugodno, ali činjenica da mi imamo masera iz kluba koji je bio trkač godinama i koji je samim tim se specijalizirao za nas i koji mene dan danas i bio ultraš i osoba koja, ja mislim da je to recimo jedan jako bitan dio mog segment. On masira samo žene ili sve, i muškarce? Sve. Ne, ali recimo ono što ja mislim da nije stvar samo naći vrhunskog masera, možete platiti kako zovem, ali masera koji te poznaje. Dakle, bilo je par prekrasnih situacija jer on meni dolazi redovno, ja sam shvatila da moraš to u svom nekakvom životu, sve neke stvari koje hoćeš da odražiš, raditi redovno, svaki utorak u 8 na večer, on dođe mene masirati. To je, znači, ja točno sjetim kad je neki period godišnjeg ili kad sam u Berlinu jer živim između 2 grada, da me nema 2-3 tjedna, ja vidim tu razliku u nekakvom regeneraciji svojih mišića i nekih svojih kritičnih, svako od nas ima neke svoje kritične točke, kod mene su neki pukovina. I meni je taj dio divan kad on meni kaže, aha, taj problem si vidiš, malo te boli list, taj problem si imala 2017. nakon maratona na Plitvicama. To ti je taj maser koji se sjeća 2017. i da si ti imao taj problem i kako ga je riješio. Tako da nekakve masaže i ja sam ipak klasični trkač stare garde, ja se ne istežem, ja to moram priznati, ja sam sigurna da je to korisno, ali nisam se nikad navikla na to. Vjerojatno da se počnem sad istezat bi se odlijedila. Znači, hvala na to. I, ajde, recimo da pokušavam pravilno jesti, a to je da nekako pokušavam da nakon treninga jedem nekakve proteine, da dozvolim organizmu, ali nisam nikad ušla u nekakvu ozbiljniju oblik kemije ili nekakvih modernih stvari. Tako da stara garda jako teško govori o oporavku zato što nova generacija tu imati kineziotape, ne znam šta sve ne. Ja ipak mislim da kad to postane dio tvog života, da to zapravo više nije tako veliki napor. Iskreno to stvarno mislim. I ja to uvijek uspoređujem, to je neka moja priča, jer kažem, prije 100 godina su tete iz Zagorja nosile, to je preko našeg Sljemena, nosile 50 km sir i vrhnje na tržnicu u Zagreb, tamo su ga prodale i vratile su se preko Sljemena natrag i to je se zvalo život, a danas se to zove ultra trail trkač koji ode na Sljeme i napravi 50 km i svi mu se dive. Da, to je hvala, Veronika. Zdaj pa, nekdo naj nekaj vpraša, recimo, kakšni so plani za leto pa pol naprej, pa za naslednjo svetovno prvenstvo, da tole kape še podelim dobro. Jaz se že imam, vse samo perno. Mare, jaz ne bi kape že imam, ampak imam vprašanje za tebe. Kod Janka je prvo pitanje, imaš avto, sviraš kitaru, kako je prvo pitanje kod Viteza, dobi obteka, ako hoćete nekoga da primite?
Piješ pivo? Ja, ali piješ. Hvala, ja, Niko. Daj mu kapo mu daj. Ne, imam. A imaš? Dobi še kapo, no, hvala Niko, za lepo vprašanje, ja. Kdo je plešast? Mu daj kapo, evo. Da imamo kapo. Mali. Dej no. Nisem reči, kdaj je naslednje svetovno prvenstvo, dej. Za Luka. A, za Luka vprašanje. Koliko kilometrov narediš v celo leto? Ne, v življenju. Koliko kilometrov boš naredil v življenju? Koliko kilometrov si naredil sedaj? Do zdaj. Do zdaj, da imam dokumentiranih, je 191 000 bo. Malo manj kot 200 000. Manj kot Veronika, ampak... Manj kot Veronika. Malo manj. Koliko zamenov? Najbolj trpijo za zdaj kolena, tako da bomo videli. Še malo pa 5-krat okoli sveta. Ja, enkrat okoli sveta je 40 000, ja. Špela. To se hitro nabere te kilometre. Ja, se. Posebej pa, da daš na avto, ne pomočiš števiti, da ne. Vsak dan malček, ne? Vsak dan malček. Približno. Ti imaš ogromno. Ja, konsistentno. Ti imaš 200 sigurno. Zadnje vprašanje, evo, ura je minuta do 8, evo, sem rekel do 8, da doma ne bom. Bom pa, vsi trije, ki še to gledate prek Facebooka, zbudite se, do konca. Ja. Slovenski 12-urni tek organizira tole reč. Maja Rigač bo na koncu povedala še par besed o tej fantastični prireditvi, ki bo naslednje leto sedmič. Je tako? Je tako, sedmič, 2. junija v Karanju, če še niste prijavljeni. Maša, še imate? Koliko je še mest? 12, omejeno število. Tako, zadnje vprašanje je že Klemen je prej omenil. Smo v naslednjem pripravljalnem obdobju na novo svetovno prvenstvo, je bi ga od enega do enega, naslednjo je oktobra 2025, je tako, Albi, znani Albi. Janko, kakvi so planovi, kakvi so koncepti, šta bi uradili v Albiju v 20. Še bi v krug, hej. Še bi bil krug, ja. Hrvatska je do sad pod mojim vodstvom donijela 12 medalja sa svjetskih prvenstva, ali sve smo to osvojili u kratkim disciplinama, to je brzim 50 i 100 km. Uglavnom na 100, ali to pomazilo nas i na 50. I najbolje što smo ikad bili na 24 sata bilo 5. mjesto u Belfastu prije 6 godina, mislim, i ovo sad 7. I ja sam opsjednut medaljem na 24 sata jer sad nakon svega ovog što smo prošli i sve, mislim da je to prava utrava. Tu više nije samo trening, nego i, kao što smo već rekli, glava, želudac i sve ovo ono. I puno toga se razlikuje od onoga što znaju ostali treneri i ne postoji uopće konsenzus kako trenirati dobrog ultraša na 24 sata. Utoliko je to meni zanimljivije jer izazov puno veći nego na 100 km, 100 km, 50 km, to ti je treniraš ko za maraton i malo nešto dodaš i ako imaš dobru generaciju, uzimaš medalje. Međutim, ovdje to nije tako i mene osobno to jako zanima jer vjerujem da se ipak može nekako proniknuti u to sve i saznati što je sve potrebno, a da nije sastavni dio trening, jer sigurno nije. Trening je samo pomoćno sredstvo koje će ti omogućiti da dođeš tamo i da budeš dobar, ali šta još treba napraviti u ostalim nekakvim segmentima koje malo ljudi u ovom svijetu zna, jer svi dobri treneri sigurno nisu ultramaratonu, nego su negdje druge. I gotovo da ne postoji štivo, jednostavno ne postoji način. Svi se, jedina stvar u kojoj se svi slažu, i treneri, i trkači,
da je sve jako individualno. Znači, da su svi različiti i svi svjetski rekorderi, svi svjetski prvaci su trenirali drugačije i na kraju su postigli isto. Zato mi je bitno to. I ja vjerujem da će Hrvatska u Albiju igrati u ženskoj konkurenciji jako bitnu ulogu. Možda ćemo osvojiti medalju, ali Europsko prvenstvo 26. ćemo sigurno osvojiti medalju. To sad mogu ovako po pivu se kladiti sa Klemenom. Sasvim sigurno, a možda i na svjetskom, to je malo teže jer nikad ne... Možda je malo prejako pivo. Da, nikad ne znaš što će Amerika i Japan donijeti 25. Mi ćemo biti odlični sasvim sigurno, jer vidim što smo dobili sa ovim prvenstvom, jednu veliku budućnost od tih odličnih cura i koje će sasvim sigurno za 3 godine, kad budu imali 4-5 ovakvih utakmica u nogama, biti apsolutni vrh. Može jedno pitanje. Ove cure o kojima ti sad govoriš, oni danas nemaju familije, nemaju djeca. Jedna ima, jedna nema. Znači jedna je već sve odradila. Pa si razmišljao o tome? Da, je svako večer. Da, ali širina je dosta velika, znaš, radi se o 3, znaš, pa ako je jedna za trudnik, pa onda nemaš ekipu. Ima ih 6. Znači, količina će na kraju izroditi tu kvalitetu i to je apsolutno sigurna stvar. Jedno se može promijeniti tako se zaratimo opet i to je to, onda nema ničega. To će se desiti. Zanimljivo je da Ultra ima najmanji efekt te priče sa, ne znam zašto, možda upravo zato što je to način života, znaš. Mislim da ultramaratonka, kad si jedna ultramaratonka, to je taj život i dalje i sa familijom, to je puno drukčije nego kod profesionalnih, ekstremnih sportova koji zahtijevaju apsolutni fokus koji zahtijevaju seriousness, a ovo zahtijeva taj sincereness i to je izgleda ta razlika. Bravo, aplauz. Veronika, posljednje pitanje, šta još ima na tvojoj bucket listi? Kranj. Znaš da ima i Kranj i sad ćemo vam priznati da smo jako jala ove godine stvarno pričali da bi konačno trebalo doći Kranj na red. Ali... Ne da će doći na red, nego ćemo zatrpati. Kranj. Znači, odlučio sam... Ali rekla da imaš 12 mjesta. Omejeno svi na liste, pazi. Koliko? Omejeno. Ugrađeno. Bez brige, ja nemam problem s tim. Nemaš... S obzirom da iduće godine nema Europskog prvenstva na 24, nemamo nekakve velike utakmice i to je eventualno svjetsko prvenstvo na 100 staviti. Ja sam odredio da će nastup hrvatske reprezentacije u sljedećoj godini biti u Kralju. Bravo. Osim Kranja, ja imam jako veliku bucket listu jer ja stvarno nemam taj osjećaj godina. Dapače, čak mislim da kad jednom ti se smanjaju ove obaveze na svjetskim prvenstvima, ti se otvaraju mogućnosti da odeš na neke velike trke koje sam već htjela. Jedna trka koja moja velika želja je Bedwater, u kojem sam bila i mislim da je to cestovna trka i idemo skupa. To je jedna od mojih velikih želja, a sad to se malo i proširilo od prošle godine želje. Ja sam uvijek govorila da ja na trailu samo treniram, ali nakon prošlogodišnjih izborka sam shvatila da ja možda imam i tu prostora s godinama, tako da imam nekih velikih trail trka tipa Western Statesa, Bedwatera, Leadvilla, koje ću se sigurno neki jednog dana priuštiti, barem turistički, ako ne i na sjetateljski. Bravo za Veroniko. Ljubišić, evo, Luka, tvoja je zadnja beseda. Kaj pa tvoj bucket list? Kakšna medalja?
bi sedla, sigurno bi, glede na to, kaj si je na lokalnem krosu. Zato ne moreš, to te mulci ne bodo. Luka. Na 48-urni dirki, kjer vsi umrejo, ne hecam se, ali pa na 16 dnevni. Ne, povej mi, resno si pokazal, da kavbojsko si, ali pa nisi, da si sposoben posežiti, tudi po svetovnem vrhu, tudi sam najbrž, še najbolj veš, tam bi rad šel, ajde, kaj bi rad še naredil ultra teku, recimo v naslednjih 5 do 7 letih, v najboljših letih, ki te še čakajo zdaj, kaj bi res zadovoljen, evo. Zadovoljen ne bom nikoli, ker to je karakterno, da nisem zadovoljen. Ker jaz vedno verjamem, da si lahko boljši, vsak od nas lahko boljši. Zdaj, glavni problem je to, da s trdim delom lahko nadoknadiš samo določen del pomanjkanja talenta. To se nekje ustavi potem. Zdaj, tekme, Badwater je sigurno, sem že enkrat bil prijavljen, pa nisem mogel iti, ko sem se poškodoval, edinič v življenju, ko sem se poškodoval. Tako da za naslednjo leto si želim balaton, Badwater in zdaj špartatlon, to je tak že del slovenske folklore in to sem se že odločil, da bom pač hodil na špartatlon, to je pač del tega slovenskega ultramaratona, da se gre konec poletja v Grčijo. Smeš cene so. Slovenci imamo denar. Slovenci bojimo neko tako ljubezen, ne samo do denarja, ampak tudi do špartatlona. Ti si šel klemat, ja. Moraš reči. Ampak ne vsako leto. Ne vsako leto, ne, ker Karnazes ni prišel, da ga bi premagal. Prišel je, premagal sem ga. Takrat si ga, pa ko ni prišel, ker je klema ne malo. Ampak to je zgodba za drugič. Izvoli, Luka, zaključi svojo misel. Zdaj, Albi, verjetno bom šel, če bom zdrav in to. Napovedovati rezultate na leto in pol prej na zdaj je brezpredmetno. Ampak imaš kakšen plan za Albi? Štartati koliko hitro lahko in zdržati okler lahko. To je to. Gol 2 in Slovenijo vrvi, ker je prvo odporati. Zdaj plan je, zdaj vemo, če za prvo deseterico treba 270, za biti četrti je treba 280. Luka, jaz sem hotel tako vprašati, a imaš plan treningov pripravljen za Albi? Danes. Ali pa jutri? Jaz sem zdaj, dajmo reči, med špartatlonom in letos s Tajpejem sem izdelal zdaj nek protokol, ker po moje bo deloval. Se pravi, začneš 220, 250, 300 in pol letal. Tako da, dajmo reči, da zadnjih 5 tednov pred tekmo sem naštodiral, mi odgovarja. Se mi zdi, da sem prišel taj dan dobro pripravljen. Verjetno nisem bil 100%, sem pa sigurno 95, kar za 24-urno tekmo dovolj. Ne račem 100% pripravljen za moje poje, ne bo nešto nič. Tako da, seveda, razmišljam o temu in bom verjetno za Albi celo leto podredil temu. Če bomo šli v Albi, sigurno ne bom probal. To me je zanimalo, ja. Ja, sigurno ne bom šel prej na balaton. Ker če hočeš biti dober, nočem moraš to delati. Če hočeš tekmovati na 24 ur, je brezpredmetno hoditi na špartatlon. Ne moraš teči 24 ur. 24 ur je specifična tekma in do neke mere mislim, da sem že nekako postal in si želim biti specialist za 24 ur. Strinjam. Lahko greš, koliko gre Pogačar, sem včeraj videl Pogačar, gre letos na Giro in na Tour. To je, treba se je usmeriti samo na Albi. Ne, Luka, kjec. Ne, 100%, tudi letos smo šli na špartatlon, ampak je bilo vedno primarno biti dober Tajvanu. Špartatlon je bil nekaj, kar sem si želel in Luka, hodil sem slišati to, kar si rekel. Res. Želim si pa, da bi v Albi šli Slovenci in da bi imeli ekipo ne 2, 3, ampak da bi imeli polno ekipo, da bi imeli 6-7 fantov. Ja, punc sem 100% da ne bomo zbrali, ampak vsaj fantov bi lahko... To se snema. Sem 100% da ne bomo zbrali 6-7, bi bil zadovoljen s 3, da imamo ekipo, bi pa fantov res ti želel, da bi 2, dajmo reči, ki sta začela morda letos, lansko leto, se s tem obadali, da greš tam probat, da tukaj živite, ker to je svetovno prvenstvo, lahko zdaj z prve roke povem, ali evropsko je drugačna tekma, kot bi teč kamorkoli drugam. In
enkrat bi si tudi želel, da bi pač res dobro nastopili tudi kot ekipa. Ne? Se pravi, da imamo nekoga, ki bi tekel 260, nekoga, ki bi tekel 240, nekoga, ki bi tekel... Vsi si tega želimo. Ne? Ja. Ker to je potem že soliden rezultat. Ne? Predvsem koga mlajšega, ne? Ker jaz 39 leti sem najmlajši, tako da verjetno rabimo koga malo mlajšega, da se v Albiju... Aleksandra, zamenej. Rokavica spet vržena, ja. Vsi, če poslušali so razumeli, vsi, ki boste tole poslušali, pa gledali post-festum čez božično-novoletne praznike, ja, s 1.1. lahko začnete. Albi je oktobra 2025, imate še čas postati polnokrvni ultramaratonec. Super je bilo tole danes, če ima še kakšno vprašanje. Aplavz, odprt za naše goste. Znamo, ko je Luka Vidovič, Dragan Markovič in Veronika Jurišič. In Marko Roblek. Ja, in jaz vsem sem vse kulture. Hvala, Klemen. Še ena je to z mojim fantom. Ne vem, če je to že... Zdaj, čisto na konc, zadnja beseda, pa Maja, Rigaš, prosim, tudi k meni. Zgolj samo, da še povabila vse, kam že? Najprej bi se rada zahvalila našim izjemnim gostom, da ste delili z nami vaše izkušnje in misli. Pa seveda tebi, Marko, ker uresničuješ spors in si pripravljen pomagati, uresničuješ naše želje. Hvala Špela za izjemne domače klobase, hvala Grega in Irena. In hvala Bogu, da ste prišli. Vabim vas, da se prijavite čim prej, ker Janko je rekel, da Hrvaška pride v kraj, tako da število mest je omejeno. Hrvaška ni velika, ampak igrače imajo ogromno. Če ne prej se vidimo 2. junija 2024 v Kranju. Srečno. Zdaj, kdo je to razpišel na sopolesalu, evo. Če ste zamudali, žal, ključite imajo, dvojna cena. Še nekaj nas lahko pravo zdraven. Hvala vsem, da ste prišli, hvala gostom. Lepe božično in novoletne praznike, pa sezono 2024, kot se zagre. Lahko noč, lepo se imejte.